Korang lagi prefer digital marketing ataupun marketing biasa? Like, mana satu yang best? Okay, tapi first kali korang kena tahu apa beza traditional marketing dengan digital marketing. Hi, welcome back to Marketing Talk, where we're gonna talk all about marketing strategies. So if you are a new founders but don't know where to start, hear me out. Okay, korang kena tahu tau, traditional marketing ni benda yang korang sendiri tengok dekat iklan TV ataupun macam billboard yang dekat tepi highway tu. Okay, dia sangatlah memberi brand visibility tau. Dia senang nak bagi kita kenal brand tu, faham tak? Tapi consequences dia agak mencabar tau, sebab nak iklankan produk dekat situ dia agak makan cost yang tinggi je guys. Dia macam walaupun ramai yang akan kenal brand kita, tapi tak semestinya semua tu akan convert jadi customer. Faham tak? Okay, so now sekarang ni famous dengan digital marketing. Semua pernah dengar kan? Which means that digital marketing ni is a marketing when you use social media, Google Ads, SEO, email marketing and so on. So it's actually dia dari segi cost dia agak flexible tau. Since everybody can use social media for free, right? But the best part is kita boleh analyse tau. Like macam kita boleh tahu berapa untung masuk, berapa dah beli, siapa je yang dah beli yang macam tu. So the thing is, if you want to increase your brand awareness, you can go for traditional marketing. And ada je tau, ramai business dekat luar sana, diorang gabung tau traditional marketing ni dengan digital marketing. So that dia macam, diorang invest dekat iklan TV, but di same time diorang invest juga dekat social media. So macam dia macam balance lah, faham tak? So itu je lah, kalau korang nak tahu lagi pasal benda ni, korang boleh baca dekat website blog kita orang. Klik link je dekat bio. Okay, bye.